What's up guys, welcome back once again to a film explain kan bol chu hi ala bor in hi chi sim hi a hi le a hing sana lia ki vui hin la milung niaw ni le hi anangai da jeng in langa ding pon ta ipi le athusim nangai pan taute a film ki pat panahin team head loan in hung ki panin hin la ahung che le mi khat box sunga analumin cầm lẽ khut khawa ki hen mi ko ma ki thu pi na jong thup thei lo chu le pau do thei lo hin la ol in akama khaw a hin ki su la in o sang te in ahung peng in ki thu pi na an sam tai hin la se ngai pi ding koi ma un poi ama hin hoya ko ham le noya ko ham ole le chunga ko ham aji cho ami square box a ki hen a hin om namon jo si athim jenga lighter aga hal le them khat light wa a hin tai chule box ning langa chu ki pe khanin a khut ki khawa ki kan chu a ki han do in pulang po do adin ati tai hin la is a ve try wa ngin a lo hli zo koi helai ta chu vibration kit khat azan hoya ko na matia a hola hi le alup na koma phone khat a hin moi hin la hon lawang sit te in ama phone nei poi akisun aziam chaga na le irak ho pau irak ho zema kisun hin ma jo emergency call bola hi le wang phat sanin call a che tai call hin receive ma chun aman thu dai re a se jeng tai ki coffee na ki hen ka hin kamin chu pol kon de hin irak nga truck driver ka hin mi izar ham ka hivin hetman lovin etek e bolovin kamit kain ha do chun coffee na ka omin leino ya ki vui ka hi lung siten e hung do lo zvin hai jong kai thei ta poi hi chi thu aza phanin emergency call receive nu chun ati zan hi chi call hi nei call khel tai tin sei pe tai hi chi phanin pol chun aki tho pi thei lo ding age tan aji chu USA khunyaw khana kol an achi kha hen amala irak gama le noya ki vui ki hen a hen hi je chun kol akanin ajino kol bol tai hin la jino linda konde kol a receive boy hi je chun all in voice message send a bol tai amu phat hen call back thein adin chupha chun all in customer care call a ball in FBI number akila in call a ball tai FBI pan a call a hen pingin all in a sei tai coffin sunga e hen win lung sit in eung hu do win tin a sei tai FBI agent pan adi di seyin ipin ti ham tin adong tai polin iranga truck driver ka hi in kaloi dang ho to food supply ka bol na win irak chapang ho ahung win songa e siam win e attack ve anung lagin truck khat blast a bol win aloi tamta that win akap li win hichlai ta in chapang khat ahungin songa kalu asemin kathi mil tai kamit kain ha le leino ya coffin khana e na vojin tin hen sei tai koi hi waham ipidang ka chungai tawang thil bol ham ti jong ake poi lung sit ten yong hu do te jun ati lai ta chun phone signal ahung bejin call ahung thi tai aga vel gel le phone miss call ahung cha hin gel do in signal om phanin avel call ki tai ring a che in ahung ki receive mi khanin soldier nadam na alai ham tin hin dong e hin la man ke soldier ka poi truck driver ka hin RTC company ana tong ka hi tin a seje hin la khat pa achon American nahi le soldier nahi e je nge tin ni hla 9 pm $5 million nei pe lo le nom namuna ka tha den de tai tin sei pe hi che hin kol pa koi dang jong hilowa box sunga ne he na le no na vuwa sum demand hin bol pa ma ai polin sei pin ka koma $5 million o ma hi le
ka in sung mi ka da la ipidinga langai truck driver akong pan ding ham tin a sei pe hin la khat pan henge na ko ma poi awang US embassy ko man la the hi tin sei pe ki na American embassy kolin lang 5 million ni pi lo liao hilai muna e vui pai di tai tin a sei sa tai pol cho ita chin hi ma sei man lovin kol chong thikit tan hi chi pha chun polin aloi pa doda kol a bolin state government ho number athumin polin state government call aga bolin a situation to a say in nihla 9 pm ka a $5 million nei pi lo leo e tha di ai tai tin a say pi le it is state government tun a hin don bunin hi thailo de hi terrorist sort of deal ka bol khom thailo de hi tin a say pi chi pa chan i pi la dan ki ho pi in ni ki tho pi din he tin a number pe tai polin gan the pangan dan chu kol a bolin a ki ho pi tai danin pol na thui ma zo se ka hesu tai olmo ha in ni hla 9 pm masanga kong ho do diu a hi ati pe phat chong khat zovin kini par pa kol hong ki nin pol ko ma cha US embassy ko ma 5 million sum na sei tam tin adongi polin heng ka se ya awang ma hon terrorist ho da dil ka bol khom thailo du tin a sei pi ve ti hi pa chun kini par pan ole video bolin lang hin che sum 1 million nei pi thailo leo helai muna ai tha diu tai tin a sei se e sum jong chu 5 million to 1 million chu at tai na keng ko ma chu paper khat omin hi chu simin lang video hin simin ati pi tai chule be khat omin hi chu anamangin ati pi in pollen bag so ga hon le light khat le chem cha chulen not khat amu e pollen long video ga bol ko light da chun hi che dan and call him bolin an all mo hi en pol agan thei banga kong hu do te te de hi 3 weeks masanga chun hapta thum masanga chun medical student ho jong nang bang banga ki man ki hen a hi rin ka hu do ve itabang mga nang jong ka hu do diu a hi ati pen lu niaw hi ti pe tai hi chi jo chun polin anu kol a bolin eno kahin nga je a khole ai che class school mai the a he tin a sei pe tai hetia chu a khewa hon le pol chu hong emotional walin am kap do tai chu jo chun kidney par pa se dan chun hi chi le kha cha simen video sem tai hi chi no na ki sun chu ke irangin e manwin leino ya coffin sungin e he novin $1 million nei pi lo leo ahing puma e vui diu a he tit a sei tai se video cha phat chom khat zovin denen kul ahin bol kin pol koma ibida video na bol ham kidnapper pan na video YouTube and upload a bolin 47,000 view che tai mi pi hon government chunga pressure le sum demand bol thina diva hi video a bol so a hi ati hilai ta chun polin hin sei ki nin na zo zo wan nei hlemo he nei hu do go lo a he ati e cha chun dan chun ai poi to an nun kong fung diu ta ati bi tan polin jong kom na ko ma he masjid khat au na aje cha zo wa chun ataw pe na ogit ka zai ati en ra jin denen phawal je nge om dan hin na kom cha bu ka hin pha tai ati pe hin la azlai ta chun bomb blast ong gingin all coffin nyaw khat ong wangin le sit all in ong dim pan tai aman jong agan the bangin pon khat alan le sit ong lut kit lo na dingin ahu bi tai hin la all in le sit ong lut tho thove denen hin kol kinin to bomb blast na za chu a ho fighters in a ball a hi all mo hi in ati all mo hi in pol no kom kong flong ai tai ati pi wang polin ata san zo ta poi a hin din akita san ta poi all in le ang lo nin ata sa I chan ham le sin adi tai polin lighters ava adenin a op a chesin a koye
chu zovin Paul in emergency na family call abor kinin awang azinu zun call ana pikit oi chom khat zovin Paul in chunglam avet le wa ahin in ong hu do ta ve awang hi chu ata ana hi poi avizana ga amu bo a hi amawang tu chana coffin chunga chun na lai je den in hen call ki nin almo hi in Paul kong hu do ding ai tai tin hin la Paul coffin chu le si adim so ding ai tai hilai ta chun Paul azi non call a hin bolin hoyan ham na phat nam lung sit en in lang hung loi tan news in the video ka ve in a viral thazing tai ati hi cha chun Paulin hengi agan thebanga American eyung vu do di hin kong pai de tai ati pe e Paul chun azinu ko ma chun I love you tin kol athat tai hilai ta chun langkhana den la team hon Paul ki vui na le chu a khu dovin Paul hu do na dinga den Paul ki hopi ki na Paul finally to le kalai do tai to na coffin kain hon dio bo tai tin sei pe hi zo pha chun ama hon coffin cho ga hona hai le den in oh my god hi chi Paul ai poi hi chi mark white zo ai ati dan chu Paul hi sa wa an hu do go na chu Paul hi talwa mi chom athi sa zo anai kha e Paul in long hi chi thu za pha nin akinep da ima zo se ki chai ta a chai na pen den Paul ko ma sin Paul I'm sorry ko do zo ta poi si pa na ko fit sung zo se chun le se adim so ta apum chengin a thim so ta Paul chu a hing puma len adip so ta a phone wa zong ong thim zo zo in a story yong chan chu ki chai ta